Mita kwany karani ujola ni ambira minge chachichek kitamato kwokelo. For those who have our booklet celebrating the life of the late Honorable Ocen Joseph Awal, open page 2. Atama uni bil pe uri tutwalero miyo dan godjo ame pe winyo lewa. Ana binu pe ye ile me pachu. Ana mamiyo ni ana nywaho nyingero mina eno bedo Ocen Joseph Awal ana bedo Awal ubanguko Jimmy uno da chigi mate da le loke eno mio utamu ni uminer ni na kwan Ocen Joseph Awal onywale ni dwa bichiel medwe ma para chiel mwana tutumia chiel mi abongwen ni piera bichiel wi bichiel onywalere icho uloni oke Julius ame obero tekero teo langa gar imata Joseph uloni ado Mary Josie ameya itekere mara kwa adong Ocen romo karme wor school unywale po weha ojwale atese primary school kana ende kwano P1 na P7 mano mwaka piera biru ya bichie na mwaka tutume cheri miya pongwe piera boru ade ende karabe tewota Duari secondary school kana me eno kwano in 19 na mwaka tutume cheri miya pongwe ni piera boru ngwen naga mwaka tutume cheri miya pongwe ni piera boru po iyonge Ocen obedo ngata amaro notejo tetamuni amie inotejo yora bero docho Ocen bino kwanyo medonyo ipuony eno kwano wora dilang PTC mwa tutumia cheli miya bongwen pier boru bongwen tetieko kwanere mwa tutumia cheli miya bongwen pier bongwen achiel dangabe ko bugoba kare nacha tebino facing of adilang PTC unyoni Dodoth secondary school Ocen obedo dano ma gino bedo jwamo graduating ma diki iyonge tieko kwanere Ocen obino woro obino ponyo kwang primary school kako ngako buko pe kwanere tieko piena dong ena we kupuony te doke wibieni Ocen no tikere diploma merni eno nuo nyera NTC ame puoro dango facing ho en uno diploma mere in music, dance and drama. Mano mwa pier ko ngena dek na pier ko ngena beach. Yonge en yonge tieko panero ko tetamani ena do ko ilunga wotere. Bet kere amio kare wori puony pedo wai woro Chope kata no kere komutin kwan Maria no no entikere en enyo mudako ma chiel mo loni a Rose atieko Ocen mete here mini keti kibu amenyuru ni kai wiyu kitako bokere ko butia bere teteka
tien ko pachien ni tehero ti ya chuli ocheno bedo kere Rose ba ne bi go ni na bongwen anyira biche kera wo bade dan gidu chutie kin kita biru po haro no chente nuongo amolo sirbi a chien ameya itehero ya o itehere o yima o ba te mi yugi mod ario ora rio ni obedo rudi achielo bedo pio achielo bedo chien gindo jotie ngire neno gi wun en na do chien na wori wipie ado chien lo woki da mier bedi ngata do mielo ngata do eno bedo kere magiki meda do tuoe da endo otoi kore loni a jok agnes chien en ya kipaho pada kwara ayo ba mi yogi mod dina beach wo ba ngwen kere nyaga chien ameo chien o wego tini lobo tina para bichien kere jo amenu kwa chien in pier yo non me mi yogi do judo bedo pier de ko bichien tichuchien ko bo miro bera titek wegi dia motiu ke gitikan kin binu mi ya tutut dan kere chaden eto ana ko boni achara poñ chero ko poño kwang primary school mo atutumia chele mi abongwe ni pier bongwe na de na mo atutumia chele mi abongwe ni pier bongwe na beach Ukwang primary school ti yo Tohe district. Uchende tam ni miri do Agago district. Ende puony atese primary school. Mo atutumia chiel imi abongwe ni pier bongwe na bi. Na mo atutumia chiel imi abongwe ni pier bongwe na bongwe. Ikine no. Ado ina weka teshe. Owe ha mo bedo deputy head teacher. Ado mo chotere jolira. Uchero puonyo the learning center mo atutumia rio na mo atutumia rio ngwen mo atutumia rio abichiel en pikwiri mere iriamo bami tutwaler piwibie ende piyo ko ye tebe chairman NCA de me omot Jagari Ario Abichiel, Ario Parachiel. Government here yele go. Services teacher chichi board yo, temi yopoko. Omot keda room. Ende nungni upoke ya room sub county. Matulmi Ario Parachiel. Na adongi na ena toni. Eno be chairman a day, Marum sub county. Achalo, a teacher take me party me NRM. En odonyi party me I teach me party. Yario bichi kun bedo chairman me sub county me NRM. Ario bichi na Ario Parachi. Yagago district, mi upocha duong tutwa. Gino bino gene Yario Parachi out there yere me bedo won kom me district me NRM. Adain upuru pingi upuru achalo chia passion me NRM me district. Itegere wa mote langa gar ame apo were tutwal me
tima lati wan ye oti tichetek wan ti kere ruore chucho adaka ngwana pich eto en anu ber ruota duom aloro re no duch dan do ite chik mete te kwarwa ite te mete arwa kai ni ber ruota duonga de loro re duchu no yinde pedal ado bawita so ochien kwa matu chal ruota duom kera lo bawita mo te onda ga wega wori ngo che amaido tin umi wa uno gore ka kunen ne kuber ngata meti active tutwan eto nyoni to tipi ichi ario meni dwe piario nono dueni ario piario wa mwen Quiero ver tu pasture. Cha dek mai wo. Kuno bedberi kede meeting a Paul Agago district. Tepe nyumino de. Niembe tu. Lo. Yoni bedo moro. Madam Jacob ni pi pot peliet attack. Eno ko ni ke wa ane. Ni o pi ni kum rong lo. Ti ya ko mamano. Madam tati. Teki madam ti o pi ente kwanya pire, tinga pire. Pi mara en maro ke mino. Tetero ko jangar luwa khere do ti diere melo madam ete wenyu ka longe ikuba duong ni Agnes ko ringo ko yori Agnes di chama ngo ado karai ni yiri ko ringo ko yori madam ringo no en tido ruma I dog bucket kero join pi chie do chi con bucket ero tido nga yaho kopi mino de ni atoko Jona toko mino de ni Yaman, mwada hoti mere. Imi ya luor kiti pidien ko bango. Kopa Joseph iloki da teki kakano. Pero tiko por kena da document. Temo ya. Madame da tamani bi tem kere, ertele teki na kuot. Bien en peko. Madam committee and law madam ko ke peka madam te ka doko tere ya donga go ichi medumo a wobi ay maro beru ke mo do ke kala Moses aringo ke ni mi no de you ado en ke lo mo do cheringo eti mat Agnes mo so karanyim boda tal Mwe chokaro woro luonda ata karo no jondo wa to the sitting room da ata biro ke grip da ata te mi kita nikita na tiene no kede pieno tema to nikom dol tien tu ciel dolle gi ko ayo ni wa tiene tu cher wow ge ko yo ta te ko ni an atia ke joni akare ni ngo stroke tie udia mo mi ko chama amito da ta la du
yor to tenu ngod o ambulance te kwanyo Joseph tetero Dr. Ambrosoli Hospital kano gino tunu tucha bishele wo kasha nasha tijan te cha ko kome aruti cha here kome na tate moko ni anti pressure hypertension kere adum bera raj and anti stroke pien ina dawa tunu kununi dawe dado nduayo kalo yele diku mechi ario mechi ade teko ni pe amitu machines doka pupol metepo scanning pimu chairman abe chwalo unu aduong na Gulu Referral Hospital yelate tunu Gulu Referral Hospital manu do ichiade utemenye utenungo ni lero ga mechwalo remo tiyo yecho ko manu podi kore tinungo ni lero ga mechwalo remo tiyo ye dang remo dung tiya chwe ikomita ba wumu dango ena ma umiyo Joseph unu we ka we rio ide tedok lane baseke na chera do yuro we nuko remi komita cha utimo batimo bawe on karobi adungo kare di wiye utenungo ni yadam toge ni lera do ye bona ta remu kene tiara do chama kaunu amitu ni la ko mere onu amitu dege ma donga dui atek mejwale mbale mejwale mula nyokara jate agakan Nairobi tedong ni mandushu pedo twere mandushu pedo rawati mere jawa para rio daki para beach ariate mo kuni uche kwa martu mengata do mi wange churomo with a doctor P.O. Eddie St. Mary's Hospital lacho kun ko ni kina menen ba kelo to ko yor ben remo mo makri adam kini chuera rema tek amo ye ipola le te oni ko tao man aye kina mo kero pejo to chien me recordere tika